Koe aho nei taimani kina, kai whawhetai na ane I wakape, o ni o whaki hono kakai, o omi pe ho tau whiunga. Hili e tau e tolu e pāma o ngā whiunga tonga o ngā apai moi hake ai piau kula, o ku tau whawhetai o ku keibilingia pe ai fuka. Kei la koi whiene lei pe a e na awhi whio, kei lau malie a hou eiki, pe a lelei ai tonga kotoa. Kei aho taha ni mau sā nuali wā whiuowa. O ki kai koha aho ku tau whia ke manato ki ai. Ka oku I kai koha aho e toi ngalo I e tau manato. O ku whia mau pe ai le tio mo televisione tonga I e tau kotoa ke tānaki ai ngahi vahe o iau sia pe heki hoko atu ai mo ui o ki nau toru ni wesia I whatamakini mo e hoko atu ai ngā ue ai ngahi kupu whigau aki. Wakori peke hufanga ngai whatapu o sea whaki. Ka whaipea tātā noa mua manatu mua. Whakaukau ki he ngahi mea ta wako mea I he pākoe mō awhi, ka umawha koe ai hake koe ai tsunami. Koe aho ni manatu I rei, koe tōk ose, kam aule ke ose wike ua koe ni mau huma pureanga. Waka aho tō naki. Nau lere mai nei ki whailotu nei whai. Ki potia se dana fai mau. Pea mo whakawale koe pā mei koe ai e kamatana mau he koe mana. Ka koe ngā lulu koe sio ata mo mea mahino kehe. Mo tō whatonga I hake. Mahino koe pā mo ngā whi. Pea koe mea whaloma mo haru te whoke anga tongani ki whai ngā whatamaki whai nā tūla pehe. E time si pe ko whakapohuri e whanua. Ko tui ko mea lahi a koe na e fu ongo mo whamana wahea I ko ngā tawanga tau toke a wha, tawanga ke lo vai mo mea pe, ka koe mo ngā whi mahalo koe taimi, urak taime ni e hoko ai ha wheitu, hange koe ko nofo I lahi, hange koe ko toa tapuni. E pāpuka mo ngā whi na e whairewa e whetu taktaka he olo ke kau misa o uilewa mau kabineti. Ko ngape ke o si o assess ko hae mea uhoko. Kai ki mua ai mahina uto pe e whinga kakai ke hola me nuku alofa. E koe hala e mau tolu ne ongo whaasi ka na aluia takilei ni ua, aluia ni wha alu koe ki. Hei nei kau ia he mea o tonu whaasi o ki ai. Pan mau tui matol ki ai. Ke ngau koe ni hange koe ai hala whakaukawa. Ke te ai hafo I whaunga e taha. Ke wahe ato ai halanga tau pepe hawhaunga ke holai kakai me nuku alofa. Ko tō lahi taha whokia tonga ni nofo I roto nuku alofa. E pako tau si atu ko mea taha ke toi whamama whai he tau pehe ta wha disaster koe na tau tolu. Ai kai wheitu koe alunga. I ku lahi ange ai lavi e mo ngai exiteni I he hala. I hana una fo mau pe I ngai whangi ko pili e ko sia High Commissioner nu sila mo mea ke tau he ke whalala I kakai ko ngai wheitu ko ni tēnā wala hao ki ai rather than o mai o whinga he hala ke nau mama o ai me no ko alofan. Whia pito ke u kau atu me he potunga me teki ka koe wa a whakamatala ea. Mea I peho eiki ka pehege ka kai whanua ko e senta whakatoanga peau kula whokieni. Ai whanua. Ka te olawe atu pe mo whakatala noa atu ko iha ko I he tau e tolu ko ni ko mariu atu. Ke mea I peho eiki ka pehege ka kai whanua ai mahu inga. Ke whai vahe ko ni. Ko iha ko ngahi ngā ue. Langa whalakalaka. Ko whai. Mehe ngahi au sia. Nengo ko ngahi au sia tamaki I he aho ko ia he kai te ngalo he tau mo ui ka ko hono whakawhelawe I mai ki he ngahi tūtū ni ngā ue, ngahi whakaukau, ngahi palani ngā ue I he tau ene tolu kua hili wa umai ki he tau ko ni. Tau te whito I he mau whatongia ko hono whakahoko ai whakatokanga peau kula I he taimu ku hoko mai ai. Ai ko e taha whoki e mea peko whi lawe ki ai, ke mea peho ei ka pehe kai whanua ko e whatongia ko ni koe whatonga peau kula o I he
ngahi ngafa mo ngahi tala fatongi ia va nga wena whakatatau ki lao e whamatala ia wa fetaha fitu aia ko tahape ia e tefto i fatongi ia ai ofisini ke fai ai whakatoanga pe au kula ko ni ka bebe foki ka ngata pe tai mu fai whakatokanga ka ko hono siofi pe ko hono monitoa hoa wa fa a fitu e wike mi sanuari ki ti sema hono monitoa ngahi mo fuik ka pepe foki ke ne iwi malawa ke hanga whakatupu ha pe au kula pe fai ai whenga aki pe mo ngahi kupwhika wake ke he pe i he poreanga ta te whitu ke sioloki ka pe he foki ki he ofisi ai unetonga ngai kina ngai whakatamaki whakainatula. O ku mahino mai e makeheangi ai natula o yung whakatamakini, he koe ai e na whakato upake, mo e whakailifia e na hoko whakataha mai o hange koe ia ne tau mātā tono. Te ke sia ha mea pehe, koe pe au haui o runga he funga akau. Kai ke u ilo e au ia ku toi iai mo ha mea pehe ia. Pehe pe au ko whanki pe au i eki pe. Ka ke taim koe na wau mai e ke loto kolo tu ume i he wheitu koe na maolunga. O sio mai ke wheitu koe na maunofo ai. Ke te ia whare ia pe ko ha mea. O si au haka atoa ia mana e pai uta. Ko mau whare pe tāna u sio ki ai na ke tu. Koe haua pe au paurere. Paurere ko ia a e tahi. Ko ni haua pe au ko pike a kau ke ua te tafia ki tai. Kau whinga ke wau. Ko wau ki mau ki whare. O kupuke pe tahi ne ule whae o ki olunga. O tahi ia mea pe. O si whongta whahi moe matapasi o ata moe mea mau whare. Ko mea pe nei whai koe puke mai. Whai mau loto. O si pe koe ia. Whekau tahi ne ke whoki o alu. Whinga ke alu. Kau nofo e whae. Kono mo ni nai kaila whae ke tukuange ia. Tuang pe ia iai ka mau alu mau tol ke mau mo ui. Tamani ko hai e lava ke alu ka ia ke whae. Nā ku nofo pe o puke o whae. Nā uange o toko ua a hutunga ane mo ne tamasi. Mau whenga i o whae. Mau alu. Kono mo ni mau alu hawe tahi puke whae. Puke akau ke unga ki ua te mau tawhia. Whai pe mau whono ngā pia mau wau ki he funga marunga. Kono mo o ni tō e fu mo mea kotoa. Na mau hao pe ke whangi whare koe na e hao. Whawheta i pe o me o tua pe whainga maari e mau tō. Pia koe toko ua na e tawhia ia. Aia koe tahine lahi aku. Mo e ki mo tua pe o kulahi ni tamai o tamai. Ka koe hanga koe e kutala noa koe ke he tsunami. Na aku fuwhariri whaupito ksio au ria ki ai. Kono mo o nia o na ia na uo ningi ange mautolu ia koe i he reti o se hake tahi ia mautolu. Koe uhinga ia koe na kai koe ke mau ilo ai koe ai tsunami. Ka kono mo o ni pe o ksai pe ke te mate te ue mea kotoa pe. Ke te tāna ke whanau. Ka kono mo ni ko e tsunami na ka ke uhanga e au ia o ilo e tsunami. Nau i tō ngani i e ako ia pau toki foki na whawhai ki whakatau si o ke he sapate ako. Kono mo o ni o na ia. Tō ko e tsunami auha mea kotoa alo e kiki alo e hafua kai ke toi ia hamia e mau. Ko e malope koe mo uipe ku hao. Koe aho kotoa pe, o whai aho no tesi ai tau mea whakaongorea a siren i pe ko tsunami siren i hoko ai hongo fulu e pong kotoa whai surveillance check pe ko hono CV pe ko hono monitoa ai ngahi siren i ke mahino ku mo uipe o ku ngā ue pe uai ngahi aho o ku whai ai ngahi check pe ko ngahi CV ko ni o ilo ai ku iai palpale mawha teknikare ke siren i uktu i whē mo whē ai ko taha pe ma ngahi ngā ue whaka aho ke whakapapau o ku ngā ue pe ai mea ngā ue ko ni i aho kotoa pe ko iha whaku ko keke tau ilo ai taimi pa mo e hoa e hoko mai ai whakatamaki ko ni pa ko taha ia pole lahi taha ke mau ngā weni a ko keke ilo taimi mo e hoa e hoko ai mo fui ke mālohi pe ko pāha mo ngā whiu malawa ke ne whakatupo hape au kulai.
Hiliang e tau koe ni he tolu o ku mahino mai. Ai toi mahu I ngangi ki he kakai he whonua ai whia mau ki tau mo ui matiu te mau pe. O ku whai o skevele ngai whatungia e ngai potu ngā we mo ngai kupu whikau aki ki he whakapapau I. O ku toi lele yangi ai hoko atu e tau whononga. Ke whinga ke tau communication ni piko tau whetutaki ke ki tau pehe ke sisi anga de wesia I hangai whakatamak pehen. Au ko uhinga e koe nuk sai ai mai e koe ni tau pehe ke ipolo e taha e whakasisi e taim kou tu wai e whakasisi lewa hane lawa mate au pito e. Ai koe ua pe koe whewhono wa aki e hake peko naula nei ki u koe hala he whinga koe ke nau mawahe atu me nuku alofa ni ai au kei poupou pe na mau poupou lahi pe taim koe ia pe ato e o ne toi hake u ne toi o mai ai mahu inga ke toi aha hala e taha me nuku alofa hange koe hala whakaukawa koe ne u whaatano ai au tonu pe po whaambea ke hoko atu pe hono poupou am hono sio ka whaunga te taulawa I o langa ai hala whakaukawa ka tau ki mahino pe ai tau mua mahino pe kua hase niti ko ngā ke whai akia. Ko mea taha koe tau mateu teu whaka mea ngā ue mo whaka koloa. Hei ko hinga ki ai nei sai pe koe motu ai whetutaki he nei iai pe ai tau koloa nei tonga ke whai aki ngai tokoni he kamata. Hange koe mea kai, hange koe u mea ke tutua ke akau mo uala mea pehe. Ai au koe me eu ton ke toi whamama whai pe ke stoka pe ke mau he koe whoi kamata aho uraka hoa o tolu mo mea ki tau lawa pe o poupou tau tolu kai tau whahasi o ke ngai tokoni ngahi whonua ke he pe koutui deo koe ke ilo hataha ki he whatamak whai nā tula kau nā tau wako lahi ko hinga pe na o si ai tau kei I he pā kone mo wafi koe tsunami na soko pe ki mua ka ko tu kone toko hoko lahi main ki tonga tapun ka koe haki koe whakapouri e whonua koe me koe heka ki toi ngā lohe tau moui wawe ale tai mi o sene tau e tolu pa koe mea mahu inga mo ngā kone polkarama ke whamanatu ke he kakai ai mea nai hoko mo ngai mea ton ke tau wako ai ko hinga pe na toi hoko he kahau. Koe talanoa ki he ahoko ia, mo ngahi mea nai hoko ai. Ku tau tui pe, ku tau taktahai ai pe, ene ausia whawhoi tui tui. Ka mi he ofisi koe ni, o ku ne toa ngai ki na ngahi whakatamaki. Lahe ngahi mea na e whai e sio ki ai, hange koe taulahi, ai polokalama na e whakahoko. Polokalama ki tua ai ofisi ki hono take kina hau eiki pape ke kai whonua I he toka teu mau pe ki a hoko ha whakatamaki. Pea koe polokalama ko ia hange pe ko ia ko mea e hau eiki pape kai whonua na e haa pe hono la lerei o ngahi polokalama na e whakahoko ko ia koe hui koe tūnga na ia I ngahi mo ui na e more ore koti I he hokokoni ai whakatamako ia. Neongo na e iai pia ngahi mea na e whai e sio ki ai hange ko hono tuku atu ngahi polokalama koe ni e tātalai whare na e whai e tokanga koe uhi koe tawhaki koe ni ki he toka teu ai ngahi whamiri koe uhi ka taimi hoko mai aha whakatokanga pau whie mau ke nau whai ha whetukutuku whakawawave iai pe ngahi nau na e whakawhai ono whakamanatu. Ka neongo ia ne iai pe ne hoko e ai whakatamako ni ko ha re soni ia ke whai mea I hako. I kai ke ngata pe I he tuku atu koe ai whakatokanga ku ilonga whuki he taimini ko ne asia ke pe ha whakatokanga ko e whakatokanga na e mo fui ke lahi na e hoko ia wheitu pe he potu tahi koe no ki tautolo. Pe whakaha pe me whakatokanga ko ia he kai ke iai ha pe au kula tene whakatupu me he mo fui ke lahi ko ia pe koe whakatokanga whakaosi pe ia koe tuku ai pe koe maonga whakamatala. Ka aku kei tokanga mai pe kakai kei tokanga mai pe koe uhi
koe mea eu tau sio ki ai koe ola le ia o e ngahi mea na e hoko ko hi he kune o mai ka te tau tolu ai toi tokangangi ke mahu inga maari pe toi mahu inga nge taime utuku atu ai ai programa tatarai whare pe mo toka teu ke uhi ke mahu inga maari ka hoko mai ku ta osma teu pe ki ai pe ku kai ke ngata pe ai ana ai foke ki nau na fa ave mau pe he taime ko ia kange ko whakatoka ngon ko ki kato kui ko kato hoa fitua ai aku hinga ya ko ki kato ko ya o kai ko hinga nia ki kato whakalufua e family fi kato pe taho i kai ko inga ko memi pa ko to pe family ka pau toko fa ko kato ye fa e ke he pe kato ai ngo matua ai ko fa ko tamai e ke he pe kato ai foha e ke he pe kato ai ofefine e ke he pe kato ki he ki ipepe pe ko ki vale ai ko ngai kato koto ko ia ko time ko ke nau fetukutuku ai o nau tak to pe kato ko ia ai ko hoa fitua u hinga ia ki ha ke no foto ta ko mo ki kato ko ia he a ho tol ki mu ai pe to ki a watu ai tokoni o feinga mau pe ke iloto i a ho tolu ko hi ke a watu u te ke osio no ngawe aki kato hoa fitua ko ni hange ko ki me tokoni ko ma paku ko kapapulu ko kapaika fangi kolo ampe he o tolong he ahoi tolu wi ke a watu o ke toi mai beki me tokoni ko ya i ki kato e tokota go ni pati wat pe fa ta ki hange ko me ko na ko he wa fe mahiwa ki ni top tapu pe au kula ko ya na i loto he hoa pe woa ko wa o tokoni ki ni top tapu ai o siu ku i loto pe hoa e fitua ko wa te tokoni ya wa de go ke toi pe ai me tokoni nau ke pe na unu mo kainga ki olunga ke fitu ko te malunga ai ko fra amu ke pe he pe ko tu ko ngai fra tonga mai ko ki muini o slah ya bito ai ako me ko na hoko ko i hunga tonga hunga hapai pe tau fra tawang pe ke hoko atu pe kai o na hange ko alu pe taimi albe ke to la ai ko ta weni to lueni alwe ta we fa ta fo o ta weni ma pe ka mata pe ke to more atu me he kakai ai fo i tu unga ko ia na na ia na tu unga mateu teu fe ma o pe ia ke to tona ki pe he kakai e na tu unga mateu teu pe aku mau alfa ta habe mau polo kala ma ko he taimini hili pe ko ni ai me na hoko ko ki hunga tonga hunga pai whakahau koe whangaki i polo kalama whakaanganga whetukutuku whakawawaawe. O kai ke ngata pehe ngai tuku i kolo, ko mehe bena au ki tahi. Kai mehe whoke ngahi apiako, me ngahi potu ngā ue, tāu taha, whakapureanga, i kai whakapureanga. No toka teu pe ki nau tolu, ke ua ngalo ia nau tolu, pe more ia nau tolu, ai mateu teu mau pe, uhiga na hoko mai ha te whakatamaki, hange pe koia mea na hoko hunga tonga hunga hapai, ku kei mau pe e nau tolu, ai fo i mahu inga maari e tatau koia, moi mahino tatau koia, i he mahu inga koe mea koe toka teu. He koe toka teu, e kai ke ngata pe, i kai ke aha mou e more ai, pe koe whakasisi a pito na hoko ha mou e more, ka toe hoko ai ke toe sisi ange ai, ai toi hoko ha whakatamaki ai. Hange pe koe mea koe na mo mea i be ho eiki, mea be ke kai whonua. Koe fiafi koe na e hoko ai e whakatamaki, ne mahino pe ai efi au pito ai hala pureanga i he whewhononga aki he taim koe ia. Pe maari e pe, koe tau whalala ki he otua, na i kai ki aha whakatamaki hoko, i he lolotonga, ai taimi koe ni e whetukutuku whakawawave ai kakai, i he taimi na e hoko ai whakatamaki koe ni. Koe tala noa ko whai, whenga ake pe me potunga e ako, i hono whokotu e palani. Palani whetukutuku whakawawave ai api ako ko ia. Pea i he palani whetukutuku whakawawave ko ia, o kuea e ngai whahino hino ai, ke ngai whatongia, o e kupukotoa pe o kau he api ako. Me he pure ako pe, kau whai ako aloa ue whanau ako. Kapagua ha maatua, o kuea mo nau whatongia o nau tō. Koe ngai whahino hino katoa ko ia, o mau maari e ngai api ako. Koe taimi ko whakahoko ai, o ku kehe ia. He kuea i pe whanki tō nou ai,
pe aku fai lewa no whakarerei. Koe tahe whangi tō no wha asi he ni, koe uruaki, koe ikai ke hea ue fo i tala noa ai api ako moe mātua, i he wheitu, i he taim koe ka hoko ha whakatokanga, koe hae mea mātua e whai. Hange koe ni tai pe whatata. I he parani koe ni koe whetukutuk whawawave, o kui ai e mape ai wheitu koe e hola ki ai e whanau. Pea, koe wheitu koe ke hola ki ai e whanau, to ton ke ilo ki ai mātua. Ko no hinga he whakasisi i ai efi an koe hala, ko uhi koe tokanga e mātua ke nau toe alu ki hapia koe ke oma e nau whanau. Ka he taim koe ai mahino re vai ki he mātua, o kai ke fie maa uia ke nau toe alu ki hapia koe, he koe whatongi ai e pure ako, mo e kau whai ako, mo nau tolu koe he api ako he taim koe ia, ke nau ave whanau ki he wheitu koe o pā koe he mape koe a nau tolu he nau parani, koe wheitu e ne ave nau toki ai. Me arewa e mātua au whai, koe nau whetukutuku a nau tolu, ki he wheitu koe na o situ e nau parani a nau tolu mo e whanau, mo e mea koe tukat koe me ofisi, koe ngai wheitu e no malu koe ke mo alu ki ai. Whawhetau la ki i koe ia, pe e no re va hato e hoka whainga whakatamaki ai. Pe e no ai, pe e si ai e fiang koe e hala, he whenonga a koe ni koe, ai whainga koe ke hola whakawawave, me ngahi e ria koe ni koe e a o mai ki ai pe au. Pe nei ai pe whanki tō no, nei ai e mātua na nau whainga ke to e nau whanau, i he whenonga koe ia, ka na e whai pe whakatonganga neki nau tolu, ke tuku pe ke whanonga e whanau, ke wheitu koe na e oktoton ke nau alu ki ai, ka nau toki o ato toki awe nau whanau me ai. Ko hoko pia ko ha reasoni ke tau whai mea hanoa ko, hako pe, ko uhi e whakatata i pe he taimo tokotoa, e ke iai pe whanki i mea e o whemau ke whakalerei. Ko tui pe hoko mai e tauni, mo e polokalama ko ni e whakahoko, ko polokalama tatau e whakahoko pe he taimo tokotoa, he kai ke tūku ia. Neongo ku iai pe ngahi tala noa, ko tau tautou whakahoko, kau kai kia hamea e hoko, kau hange pe koe lau, ko e whakatamaki whukia koe ni e mofu ike, pea mo e peau kula, mo e pā e mo ngawi, kau e ngai whakatamaki ho whakatupake. Tau mai au, tau ilo e tau to e taimi e hoko ai, ka koe tau toka teu pe, ma teu pe taimi o tokotoa, pea ku lelei apu ito hono tautou whakahoko. Ko taha e mau palani loa ke tawhaaki koe ni e whatonga pe au kula ko hono whenga ki hono whakau taha mai ke toi whaofianga e whenga e ake ngai kup whekau aki tau te whito ki e tau tūtuni ngā ue koe ni kua stari whawhonua ki he whatamak whakai natula whakatokanga toka mua pe koe tau multi-hazard early warning policy koe taha ia e ngāhi makamaire te upehe i he tau e tolu koni ko tau si tua mea e hunga tonga hapai kono whakama opo mai ngai ngā ue ke whakatokanga toka mua ki ngai whakatamaki pe ka ku kau ai pe au kula ia ai koe taha ia ai ngai ngā ue ko upehe ku whailonga ia ki ai me wa ngā ue ni e tau e tolu koni ko mariu kono tari ai tūtuni ngā ue koe ni pe multi-hazard early warning policy ka pe whoki e sino ngā ue a teknikare whakawhonua, pe koe multi-hazard working group, a ke nau ngā ue ki hono whau a ngāhi palani langa whalakalaka, a ki he tau ngai ngā ue whatonga toka mua, tau te whito, a ki he peau kula. Pea koe hoko atu, o ku mahu inga ia he wha ngā ue nia ke hoko atu ai awareness, pe koe polokalama ako whakatau kei, ke he kakaio e whonua, i he taimi kou hoko ai ai whatonga pe au kula, pe koe mofui ke lahi, pe koe pāha mō ngāwhi, umalawa ke ne uesia ki tau tolu, whakatupu ha pe au kula. Mau inga pito, pe aku tui a pito e wā ngā ue nia ki hono a koi e kakai. Mei he whanau ware pe wau he tōre ke reka i ho tau ngahi tūku i kolo, ke nau ilo ai mea ke whai, ngahi whaka ilonga, he taimu hoko ai ha pe au kula, o mahu inga ia, he koe taimu lahi ni, taimi ni, o ku malawa pe whoki, ke uesia e tau whetu utaki, pe kai ke whakatatangi atua siren ni, e lahi e ngahi palopalema pe ngahi whakawhi atungi o whelalawe.
I hoko ha whakatamaki pe ni malawa pe ke mate ai mea whakaongorea whakafonua ai pe koe siren ni. Ka ku ilo he toko taha koto e mea ke whai. Ai malawa ke ngai tawhaaki koea ke ne mawai me ngai whaitu o kutula mea ngofua ki a pia ukula. Ka koutu lahi Sharon i he tau talanoa koe ni koe taha ia ngai makamaile ai hosio atu i he tau tolu koni po tau si tu o kia ka pefo ke hoko atu ai mahu inga ke tau ke inga ai whakataha pe tau te whito e taimu tau talanoa ai ki he pia ukula ki lawa kauwhaki e moui kai pe ke tau ngai koloa mea ngai whakatu tamaki o te lahia. I he hoko ato e whanonga o ku tau o whina mau peho tau kāinga newi se atonu i whatamakini. O i kai koa hala whanonga whaingofua e nau hiki whanua ka koe mo ui ke hoko ato. Ko ku whamalope, ko ulak whamalope ki he tamapirinisi, ko winga koe kere o mau whakautua iai. Koe ofa ia ana ko ngā omi e kere ke mau hik whanua mai mi atata o toi haupe ki atatasi, aia o ku whaingoa pen ko atatasi. Pea whamalofu ke he pure anga hange koe langa o mau whanki i whare. Whaofa pito mau whanki i whare, mau o mai ki ai, pea mau fie ai. Koe wahe pe hange koe ke ngai whae. O kai ngata pe ia mau tolu ka hange koe ngai whae koe mi hapai o nau hik whanua mai mo nau tolu ki tongani. Ko ngā koe mo ui koe na te mau koe he motu. Te hi whanua mai ke whanua lahi. Pa te arwai pe i he toonga mo ui koe ai whanua lahi. O te whakatokotokoto, ka te tū ki o runga ngā ue. He koe omia ki tongani upa angai mea kotoa pe. Ke te ngā ue i ko ngā ke ia te au ia ko ksio koe ki whamiri ke u tu o alumu au o ngā ue. Ko uhi ngā ke lava ke mau whetokoni aki i he mau fua e mau whanki kawenga ka tauta te whito ke mau whanki kawenga whakalotu i he taimi hono kotoa pe. Ko usia pe au ka pau te whakawai kai te tu o ngā ue. Malo e mate whamiria. Ke maua fo i mi akai ia ke whawhanga ake ai whanau mahao. Pea mo e mi ape taha koe taktaha tu pe o ngā ue ngahi o nau whanki api ke maa ai koe hiki whanua mai ki heni koe ki hange ko mau ke i motu. Koe taimilahi ia tok whaiang pe a ahi a ki motu ai pure a ngā moe mea. Ka koe taimini, o ku hau pe he taimi ko toa a ahi hau e takmama tā. Taimini i huna tala mai koe whitu ia koe ni koe whuvao pe ia. Ai whitu koe ni, ka kona o mai nā tolo si o koe ke toe vao ia. Po kololahi e whitu ia koe ni. I he mau o ma whakakakai ia te whitu koe ni. O stoi ofa mai pe ai e pirinisia ki konga kere i mui pe heni a mato ai a mau wahe pe ai ka o sta tato pe ni ngou e ai a mau pe ai foi mea kai ka hange ko e kiki te mau whakatau pe mau kiki au mau fia pe mau toria ai he mo ne lau lai pe le la ilu fatu mo i le au pito ia ke family koe hanga koe kusio koe ke mau i whanua mai ki heni. Ni ango pe ko waka au he mea lai. He koe mau i motu, koe se nit whakaahau ma pe e au kotoa. Ka koe mau i heni, mau hik fo o mai, ko papi ke mau whenga ke mau ngāua. Ke mau aki se nit ke fua a ke kawenga. Pea pe heki he mau nofo. Ka ku whawhiawhia pe ka hau ko ngā koe mau hi whanua mai koe ki heni. O me tamisi pirinisi o mau ki konga kere pe halangai pure a ngā o mau ki whare ke mau nofo ai. Ka ku whawhiawhia ia ka mau toro. Ko uhi ngā mau hiki mai pe mi atata. O hange pe u kai ke mau omi o nofofo o mai ki heni o mau te ompe o mau kere pa te mau pe mo mau ki whare.
Ko pepe ko ngata pe o sepak mo ki familia ko pitongani. Ko uhinga pe ko fapaanga. Natoki mabe natoki ape o kumeki nga o na ko mai na pe ko ni. Ko uhinga ko sio pe ke ma uno fo pe ata ma totomi vai ma totomi ila. Kada inda tau ko mau motu na mau pe ma totomi vai. Ke magtotomi na mau ngawe aki pe hange pe ko mau funky senorita mau ngawe aki ke mama sola I moto ka ko taimin ko mau hau mai ke ni fo owe me ko to ya ka mau to he ko winga ko pau pe ke fai haki ngawe ke fiau ake fe mau family ya pe he fo ki ke totonge vai totonge uhila ya mohambi afononga fo ke fai ake ngawe ka ko pepe sayang pe te nofo fakataha mo whanau ke te siofi nau tori time ko toa ko fiafi tāna ki nau toro o hangai pe ko ki family ko fiafi u os mai no pe nau toro mea ko toa fai elot family os pe ko ia nau mo vete o mohe ka ke to ia taha e to huo alka fitu mahalo pe ko hua pe ke hinu ka vai holo ki he pia foki mai he ko ngā sai e ko ma foki mai ki tongani no fo whakataha mo whanau he. Ko ma no foki ata tā koe hange koe lau ko fo I family peta o mautupu katoa I neonga whakaiku kehe ka koe fo I family peta ha mautori atata tu kehe pe toki o anga no fuanki atata toki whemari ake whanau mo mea iai kau na woang peo mau no whakata ka kou sio koe mau hau koe mi mot koe ki heni o kou sio au o te whakalakalaka nge mau nofo heni he sio ke anga koe mau ki nofo mau whanki api taimini o ku iai pe ai whakaukau mau komit whewhine he kulere pe mau aahi he tokonaki kotoa pe ke whakamaa mau whanki api hange koe o stara pe tō ngai matalai akau mo mea ke unga ke whakaofa mau ki koloni koe aahi koe wahe hiki fō koe nai toki o se tau kosi nai mau e mau tore aahi ko unga pe koe uki mau toru ke whenga ke langa hake mau ki nofo I he ki kolofo o koe ni pia koe mau nofo koe heni o ku omi kakai o mamatai o mau ki kolo omi he time ko toa pe ewa hu mai ki lotoni nau takai holo whanki halahe nau ngai mea lele o sio nau tala mai wha o wha pito e mau nofo heni time lahi ako au ia ko time lahi ako ku alo au ki atata ko whiwa whenga ki toi whoki mai mahalo pe ko e tupu a ngā mahalo na te tupu ake pe te keisi te sio ke nofo ko ia iai pe time ni alo mo kakai whewhine o e whahinga tālo a kau o pe mo i whahinga nai toki omi ai sestongana I o pe ia o ewa mo huo ho nau apsiasi mo nau kaimi a kai pe pa nau o mai kau ngā whakalata pe I toi o ka kono tonu pe ke te hiki mai koe te iro ke he mea e toi hoko mai nā toi hoko maha tsunami a toi lahiangi ko whatata pe ko kongi moko puna koe tani ko ku mana I koe monia una o si lere na ua ia mo e kaila mai kau pe koe o toi foki mai ai pe au tau kei tamai koe tsunami kai tamai o toi foki mai e pe au tatau koe mo atata ko talangi ai I kai o te mo irifia koe mana pe ia he uha kai ke pagona wha koe ke ako taimi koe ku mana I koe mo mea o kai pe ki whai ako o ku wha tā mai o tala mai ke aranga taha o piki mai kai tata te whito ko ki moko tangata o ku pā koe mana ia mo mea o si tangi pe ia aia mahaku ni mana tu ifo ke ia he nai kau mo ia he lele koe ni koe ke maolunga I he tō koe ai tsunami ka koe taimini o ku ko whatongai o alpe taimi mo e hangi koe ke more atu ke toi mana tu I mea mo te hanga pe o talanoa whakare reiki ai koe foi whakatokanga tsunami koe nai toki osi na alu ia wa inga
pia koe ni hau ia kai la mai kau e nena koe tamai ke tala mai o ku hau e tsunami koe fupasi e o ku alui foi kakai na hola na tolu ia ka tala ni hau ko ia ke o ka ke ia tsunami hau ko o ke iro na wili fia o ke iro tau no fo tau tori ai tongani pa ko tongani ak mama o ke la tsunami hau kiloton pa ko ni hau ki heni pa ni tala mai ka te tau a pe o sio na hau e tsunami ko ta kai te a tsunami ta ko tau tol na tau no fo he motu o ku tahi mi he pa e fai ngofu a hau tsunami ko tau tol tau no fo tau tonga ke la tsunami hau ke roto fonua o fia mari ele kone ai pe ke te tala noa pe ke mahino ka nauto la pe fangi toko ni he toko ni whakapaanga fu omi pia ko mau pai o kesi ko na e omi ko ai ko toko ni ko poseka kuini ai maha ko whanongo pe ko mi ai mana ai ke ave ki hapai pia hanga he kuini o afe i mai ki hen ka mau tolu ke mau ngau e aki e mau tolu ia ai pai o kesi io pau ku mahalo ku iai mahalo e toko ni mahala e family mahami Amerika ko whanu pe ai e whanki peito whakalaka. E he tau e tolu koe ni ko tau la kai mai. Koe ngai tau ne whanu pole pe whainga taa. Ne lorotonga ai tuku taha e tau tokanga ki he COVID ta haiwa. Kua mua mai ai ngā whakatamakini lolotonga e tau whiao mai whengata a koia. Kua tō o tau mai COVID ta haiwa i o tau whanua. Ka koe lea ia o e ahoni. Whawhetai e iki ai ofa ki tonga. Ospe ui ke ua mea ai tau kei whenga holo, whelei holo hono whengai. Ke tokonia ki nau tolu koe nei uesia koe he tsunami ka umai e efu koe nei tō. O te mau moi COVID ai community transmission koe COVID ai koe palpai ma lewa ai haka foke he protocol koe whonga ngau o COVID o tata o whito e alholo hata tata whia au ki he ngahi service mahu inga koe pudea ai koe ngahi toko ni koe nai whai whikau aki pa moe mou ngawhi pia moe efu koe nai lahi no tō ka umai tsunami ai nai ki hold back pe nai tau tata mai moe a kouhinga na hoko ai hano mafola tua e COVID ai kau ia he pole i he ngau koe ki he mou ngā whibia moe hunga tonga hunga hapai koe atakai koe ni nei pau ke whai ia koe hinga pe koe tau whenga koe ke malo e whonua mihi no mafola koe ai COVID koe tuka mea mahoinga ia ke ua e ngalo ai foi tau pe foi experience foi tau ke ko ya he ko nga ko me ia tau ton ke tau a ko mi ai ki fonua ia te fitu ke pulanga ke te ya ha fo nga ta e lava e kakai hola be no ko alof be ko e half ka va be ka te hala ke ka u fe ma o ia ke ai me ko ya ko ua pe ko ako lahi ai hange ko uhila mo me ke ngahi transform ba ko na mai te le lava ma to sai a fa ia ka na ke he foge ko hu ai fu he ngahi me fa technical le ko me ta ha ko na lo ke ne nai ma hu inga ko ke ilo mo fala la ka kai ai ngai fitu e ala fa evacuation ke be fa hola ke ai tau fito i koloni hange ko pili hai commissioner no sila ko sia he nai to lahi mo ka ia me feito pili na na to ka mo na to hola ka ko hinga pe ke fa ma fa hino ka na to lai ma lunga feito ko ia ha ngia i no ma una to ha me apa ha pe i loto hala pe ko ala me pe pa ke puleanga le vai pa mo hange ko close school e nau stoka ko ha mea ke lava wha toko ni a nau tau whi mai toko ni i he taimi no ko he osi e mea e koe taimi e mahu inga o pito he taimi lahi e whainga ta o ku hoko ko i ko tau kakai a pau lewa e stoka whalelei kei ngata pito a tapuni wawa o hapai na kai ke lava ha whi whola waki a mahu mea pehe ke lava ia hange pia first response wha toko ni he time ko na tau ki lau pe ni nai ke fetu taki ke pa mo le tio ke fai pe mo fa si o ki ai ma ho inga ke fai nga drill mo me ke anga ka kai ki ai e o fa o vale
kana wanga ko men ke fai ya hoko ha me pa mo tau tol ko ni ngai family ai be ki ka to ta ha te be ko ne be bo alu te ala be ki ka to wo ilo we nga sia sini him no fai me ko ya mo ki me kai ko nga be ka tai mi ya fa ta ma ki ko tu ko me fa osbi ya se ka ki ba mo to ko ni fa malo ke he so tia mo ka kai na na o mana tu mana beli ke na na ko fa ma ko ni ai airport runway na lava bi he ta a ho ta be u kai lava e to ko ni o ha ko ni ki to nga ni he pa nei kai na to fa nga ta ang ai fa nga ta ko nei we si ya to ta pu ni ba wai be mo fa malo ki ngai fo no ko na ta fa nga ki na la he bi to ngai to ko ni na he na na lava o mai ko hinga pe ko fa ta ma ki kai ki nga ta pe i he mo ngā whi mo tsunami ka o ngā whoko COVID. Pa koe whakasi be ko manatu i haki. Tō koe COVID, koe konga nei whakawa wawe tahai ai whewholau aki ko he COVID. Koe uwaka nei o mai ki he tsunami mo e hungatonga. Uwaka Australia, uwaka e ko ui pe koe whare mahaki ai. He ana nau tau mai koe ki he ni ke toko nia koe atonga ni. Lele koe COVID. Ko ngai COVID ko na ta pu nei ko e tau pola ko hinga na fu fondo a fale maki ka ki tau lava o to ga ngai fa lele pe ngau e greva ai he ni ko ai ngai vaka ko ke fra vai ka ha fondo a fale maki pe ho ko atu ke ngai fale maki ko ai na nengo pa problema ko na ho ko COVID i he hunga tonga hunga ha pai ka nai ha wai u vaka ko ke to ko ni o lava e to ko ni ki he no whakawa koe e whepuna aki mo e mea koe a tonga he osko e COVID a mou whanua mburi. Te nofo mauri ho whale o ta e ngata whalala ki ho kapakau he o kumalu te nofo mauri ho ao you.